Dobrodošli na kanal Recepti za sladokusce. Danas pravimo jedan jako jednostavan i ukusan kolač. U pitanju je medenjak ili ti medeno srce. Rednu sam već uključila na 180 stepeni da se dobro zagrije, pa možemo prijeći na sastojke. Potrebno nam je 200 g brašna, 160 g šećera, 300 ml vode, 150 g marmelade, 3 kašike ulja, 1 kašičica sode bikarbone, 1 kašika mješavine iz začina za medenjake. Za glazuru nam je potrebno 50 g čokolade i 20 g margarina. Ovo za sada možemo da sklonimo sa strane. Krećemo sa pripremom kolača. U ovu činiju sa brašnom pomiješat ćemo sodu bikarbonu i začin. Kada smo sve to lijepo promiješali, krećemo dalje. Pomiješamo vodu, šećer i ulje. Sve ćemo to lijepo da sjedinimo. Ovako lijepo izmiješamo da se šećer fino istopi. A zatim dodajemo brašno i sve to lijepo izmiješamo žicom. Vidite, ne treba nam ni mikser. Ovako treba da bude gusto. Tepsiju sam već obložila pek papirom i sada pola smjese prebacujemo u tepsiju. Lijepo poravnamo. I sada pečemo 5 do 7 minuta samo da se uhvati korica. Kad nam se kora ovako malo zapekla, možemo da premažemo marmeladu. Pa preko ćemo odozgo da prelijemo ostatak smjese za koru. Ovako lijepo razmažemo svukuda u jednakom sloju. Zatim prelivamo ostatak kore, smjese za koru. Lijepo poravnamo i vraćamo u rednu da se ispeče do kraja. Na kraju ću vam reći koliko dugo sam pekla. I evo, naš kolač se ispekao. Vidite kakvu boju treba da ima. Pekla sam ga ukupno 25 minuta, a vi naravno u zavisnosti od vaše redne provjerite. Možda treba duže, možda koji minut i kraće.
Sada ćemo da ga ostavimo 15 do 20 minuta da se malo prohladi, a zatim ćemo da odstranimo pek papir i prelijemo sa čokoladnom glazurom. Kad nam se kolač ohladio, sad ćemo da odstranimo papir. Naravno, prebacili smo ga na tacnu. Ovo će da ide malo teže, ali moguće je. Evo vidite kako ništa se skoro nije zalijepilo. Samo moramo biti polako strpljivi. Malo će da curi marmelada, ali to nije ništa strašno. Sve će to da bude super kad se ohladi. Gotovo. Čokoladu sam otopila na pari, evo vidite kakva je. Možete, naravno, ako želite, i u mikrotalasnoj. Sad ćemo lijepo da je premažemo. Umjesto čokolade, naravno, ako želite, može i šećer u prahu. Naš kolač je gotov.